Ba Titus W. Khan, MDC Kasora Constituency, Boderu Chief Executive Member Kakasils Autonomous District Council, hak sin sechan ulalej ban IT ka ambulance ka bula thiet na plala jong Shakasora Community Health Center. Kaching tumu ka long balangba ka CHC, kani ka ambulance kan ai ka ching shakri ka bakham pakai ka pajbana sunong ka than, ki barang kam kerki ek chingrap hakapang ka shtong. Habakran hak chingelang usi emula ai khublei ka kunhun jong sora CHC hi borogway kabla shimkhiat hadu kata bette lakam mi ka khlam COVID-19 ula penpau ka jingso khia ya ka jingbom pot orlong ka jingbu monorem nadu usnem arjar ar ban pengklan ya ka caka jing smar dak bamang sis pa jingthia ka badairu ka caka jing smar ka kongsan ka than ula kenturu ba ka jing khon ka khlam COVID-19 hakani ka kenti bamenta ka dei be dak jingshim khia dalade yalade ula penkan mauru bai kani ka caka jing smar Mensyua latip kum ka Reverend CCM Nichols Roy Memorial Dispensary kepala pensana maka kerteng ni rurong ba henrai menta tip syu shanu bat kumnu kaca ka kerteng jung u kiwe i beleron lang ki kuntop ya ka video ka shela bola kan CNRD blog kong che omdor nata Dr. in charge ka Sora CHC Dr. K Kharnayor nangkat ka Dr. S Buphang ki rurong ba aksong sites open lem kinong tre asya bat akan wadi ya ki ba ubat titas ula kener kikti ban aji rap lengbau Dr. K Kharnayor. Di batin IT yang ini ke ambulan, hai dokter in charge, jong dokter rasi itu lengkap jadi lengkap kursi dan baru. Ini sudah. Kabarang tentu ikinong sungsinong galong bahwa fisol sito hayeng asam him day ban pim ban wan segi doktor dan di hospital kabang ayo snow ha manta giong bangi thait ban lech hospital namatang tes la positif kata gani ka pikiran salon sa nata kada fisol tenang ban sim dawai nak jaka di bawah tes, kani kalau berpemar, lagi dalam dia bagi dalam kartu kan dengan kikis, kiba syania, kita giting sumar, kiba klem tes, pelajar warna kemban sudah jingja ke basosi, karena semua pententui pada orang Islam, kamu dan jingmar tes, kamu dan jingmar ada film positif. Balada yo pan suma revi aga por kebabian. Ngajuplien ban pet ye ki data ki baju update man kasni ki beriu ki bakhlak covid. Kawi ke bangalau. Kalau ba admitted yesterday today expired. Kemudian ki opor hospital tang asni. Kemudian ketika jing po Islam siapa kerja kasar. Nak kata ada iklan. Jenda kilalet hakapuan kebabian. Nasun sedang ngejingpang. Nasno bangin nempoi cagajing jauh tersusi. Idan buang kikis. Di bangalap bakilet hakapuan kebabian. Hiyo yang ngejingkuat kejingkiara. Dengan salah ikan mau hakapuan bah. Ngipeli ketika corona center. Nak lihat contoh kalau orang di dokter bah, ngan sepet nak lihat contoh ketika mengalir, bah pembagalong lu ketika ambulans ke baju yarap kami ke jongan kepada seorang, ngadamut ban orang di dokter iba kalak hamrim, maka ketika ambulans adu ada jafra, ketika kalak ham duna ketika sekeri ke joka, tidak terkadang masuk bah ngadai ban aino ada gawe mengenai seorang si kenapa kan step yaki jinglah jing sumar nak kita di nombang tegani-gani ke bentah nak lihat ke sungai banyak kermen bah ke hospital ke sumar hai ini kali bah ada utasi kan dengan nom keti ke jompi nom ke jompi mengenai sumar dan bukan lawan ada di sekeri ya kenika si bat tidak ada di bawah